Saruandoro na kaloko na Radio Fiji 1 ndo mwibiti na buungani binano. Nisambula binaka na ngono boro taki ni rongo sere na ngona nindreko malolo. Nisambula binaka. Oye wa meli kilangi. Ninge na magati umena nungu bengi rawi maina moni tiki na warombuka na rua kina wana kaloko na ngona ni rongo mani vesana. Waki na wano na ngona ni rongo sere na Radio Fiji 1 na ndo mwibiti na buungani binano yanu. Sambula sekong kona bakalela kanino ndai tukutuku. Rator baka besu tiga nango nungwe basang bul kabana sotia karele ni mate balo na nonda bunua mai birne lao na Al Nusar Front kaseng ni semandi te kirau tiga nango nunggo. Bakarita kane lilu ni mate balo na nonda bunua Brigadier General Moses Tikuitonga ningo nunggo herasa ngole tigo ni laku eso na kena laki baka sabu ni tukutuku kina nondo di mate bubal na sotia karator baka besu tiga nango nunggo. Pandita kau Tikuitonga ni siang ni doane lewe mali wairana lewe wasang bul kavana sotia karatori wa besu. Mai kuko tigo na non rabi burati na mate balu ni Syria kerni lau ndo bandu ndile na loma ni bida na madha sauti kala kita raya ni na bunua rabi ngarabikina na lewe ni mate balu ni biti. Esato mana tigo na UN na bibosaki na buku ni non sereki na tori wa besu. Esa kereo Tikuitonga na nom ni bina numiki na bima sulaki na lewe ni bunua wira na sotia lewe wasang bul kava karatori wa besu. Erelewe banan rau tolu sang bul kava to doko na sotia rabinga rabiti kumena Golan Heights yana ngonongo. Wakilai tigo menasa savaranan raki mamada men na buku ni lele ni tau niuda ka wakilai na kata-kata ni raki. Nabi kangua esa laki buna na mamada ni toya buni wai kena beudi wai lalai toka na kawai na kena rau ni tumbo na wilwil ni baka makama baka Italia. Tuguna na talebe buke baka tawa menasa savara luke more walu ni sa teke bubaki lai na lenga ni wini ngunu malolo watu lele kia sawa. Eka more walu ni ruto sa dhaka kena matambosi ni suka kena tamba dhaka ni visa na kena wano no bimatua meka kuwa na baka makama baka Italia. Sabi baka sa take more walu ni ke baka bakati kongona raki mamade baka kilai tigu menasa savara rao meneada na longa. Era vinga rabi na wanga na peace ake rauta ni 5 nondolu de sangbul kawalu na leni bonua na nona mekele tu na wanga ngo na wabule we suba na wanga ngo ngole me China kama madho ndo tigo na nona vinga rabi berna leni bonua suba baka dore ono sangbul kawalu na bisele baka buni wai ndo na wili le boto ndo ni bisele me adona tukutuku ni vinga rabi ni wanga ngo esa mbimbi oti na wanga ni kwa kasa ngole ni Kivanuatu ke Samoa. Esa wana mate tigo na mate timi ni nandronga na kena tango makina mbilo ni sota ni HFC Fair Brother Challenge na moni madha ongo. Erona dalindi tigo kina mate timi ni neta siri. Tuguna na president ni songsongo ni rakabi ni menandronga tiko matawalu ni rato satu baka rawi na kena tango makina mbilo ni sota. Mai baka rau tagatiko na doni bibata blivi ni mate timi sala naunga. Endone timi kaukua karatoka kine sonan daun gito karabaru ta kine timi ni viti me wakata ki sabenada rawada era masir ronro ki api salome wanga tambu. Era una sota ne timi heruongo mena lawanga pake singa toka ni mataka. Mai dawe keri na bakalele kani nonde tukutuku ni baka deng binaka. Wala na siya matimay hena gana paro taki na yan rubongi kebika na matomay buga tali tigun na bisere waraki muni na gana paro taki ngo na yan rubongi enambula FM nimbula benaka oya ubika na isoro ranyo na tomani omay may na vito na kabiki na tini karuay ng bongi lebo ena gana paro taki sekoya na yan rubongi enambula FM enambandua enasere